mangkuk mangkuk laus nina. Kadang-kadang ibas perdalan kekeluhan menjile siban, tapi ibalas kalakeka arulam huli. Adi air tuba dibalas dengan air tuba, eka martina ainggo wajar kalai adi secara doni enda. Shalom, menjuah-juah man banta krina seitun. Ijape kita ringan ibas pak saenda. Salam sehat, tetap semangat, makaikan kesempatan si berikan di bata ku tengah-tengah kegeluhenta. Kata di bata si jadi persingat man banta krina seitun. Ibas perjumpaan tak wari enda. Ibuat ibas Matius 5 ayat 16. Kubacakan man banta bagenda nina. Dage ersinal salah min terangdu ilebe-lebe kalak sinterem. Gelah adi idahna perbahanendu si muhuli. Ipujina di bata bapandu si i surga. Sehijenda pengogenta. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Bapa si tetap menjaga engkau wali ngarak-ngarak krina kegurun kami seitun. Pak sagundara Tuhan. Iberikan dulu kesempatan man kami guda banci kami jumpa. Ibas jambur seitun endah. Tuhan pasu-pasu kami ibas warisi sendah. Gelah kami pe banci jadi pasu-pasu manturang sena kami si deban. Bagai pe tambahi kepentaran ras kebeluhan man kami. Maka banci antusi kami katandu. Terlebih pe banci ka ipakekan kami. Jadi pergegeh kami. Jadi ampang-ampang kami. Ibas kami dalani wari-wari kegulun si berekendu man kami. Maka kami tetap banci jadi pasu-pasu manturang rasnina kami. Ibas gelar anak Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ertoto. Amin. Senina ras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kuakap ngo usur sibegi istilah air susu ras air tuba. Adi sinen konotasi kata enandai maka ia bertolak belakang. Air susu ia rebahan kegeluhan, entah pe rebahan pertumbuhan, rebahan kesehatan tak lebih prima. Tapi adi air tuba rebahan kita kena penyakit entah pe banci kena mara simbelin entah pesir kematian. Tapi usur sidah maka kata air tuba ras air susu dan dade usur kasih pakaikan di tengah-tengah kegelunta. Usur ikatakan maka air susu dibalas dengan air tuba. Litka pengatakan ca air susu dibalas dengan air susu. Entah pelit kasih ngatakan ca maka air tuba dibalas dengan air tuba. Kuakap go biasa man banta krina. Adi air susu dibalas dengan air susu. Artinya perbahanan si muhuli ibalas ka alu perbahanan si muhuli. Khususnya kita karo kuakap go semalai. Nggak usah dikatakan maka mangkuk mangkuk laus nina. Adi dahi kalak kita maka si dahi kakalak. Adi muhuli ban kalak man banta maka kalak pe kita pe muhuli kasih bahan man kalak si deban. Eka martina manusiawi. Jadi nggak dikatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kadang-kadang ibas perdalan kekeluhan menjile siban. Tapi ibalas kalakeka arulam huli.
Enda ikatakan air susu dibalas dengan air tuba. Si sampati kala bancika kita ngenca ia lepas kita ka artina ibene kena. Eka makanin ka banci bali rasimulahi biang kicak. Sang ia kicak dai ya artina derku ia. Jaga si pulahi teta karatna kita maka lepas ia. Artina air susu dibalas dengan air tuba. Adi air tuba dibalas dengan air tuba, eka martina enggo wajar kalai adi secara doni enda. Mata ganci mata. Adi pelitkan kalak mata ta, maka si pelitkan ka mata kalak si deban. Entah pe adi si pelitkan kalak mata ta sembelah, adi bancimin dua belahna mata kalak ateta si pelitkan. Entah si pentangkan. Tapi si jadi luar biasa, si jadi perukurenta emkap air tuba dibalas air susu. Lain gak luar biasa. Uga air tuba dibalas air susu. Jadi perbahanan kala silam jile man bantah, si balas alu perbahanan si muhuli. Laka suka dalam kencai. Kuakak nina ya para penghuni surga caban sebagai artina dalam kenca. Adik kita artina penghuni dunia dengar duniawi dengar kita pasti lam. Tapi dia kalau rohaniawan ya mungkin banci di dalam kena. Lihat saya cerita setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Lihat dua kala si tetangga ya deher ya cege sada kala si tutus ku di bata pengendes surman di bata sada nari artina labo jelas kal artina kini tekena tapi ia si jelas rusur rukur kena doni endah kai sili ibas tetanggana enggo jadi pikirna entah penuh mobil tetanggana enggo kai artina stres bagai usur ibas peran kegeruna tetanggana si tutusku di baten endai ipeliharana sada manuk indung-indung ras sabugana atena maka lit pakinar manuk endai makai peta perkena melala pagi manukna ibas sadawari ia berkat nadingkan rumahna maka manuk endai manuk sabugan dade silit dai teman manuk si indung-indung dai ia kiam ya ku sebelah dai ku rumah tetanggana perwanatina kin manu endandai go pelihara artina secara muli selamenda ia lana meliar bagailah di lope bagai go yang git maka kiam ya ku rumah tetanggana dai ku sebelah dai maka reh tetanggana dai mis pak na manuk dai seh artina pecah takal nak mate manuk dai maka terkena ka manuk dai ku rumah sebelah dai reh si empu manuk dai mulih ia mamang ngatena gua maka manuk na sabuganan dalane je daramina ko peken goidahna artina alha berakang rumah na manuk dai go mate dadap na manuk dai melas denga berarti dengan kalmatene teh dai artina mapak setena la gedam prokurna mis itanggerna manuk dade mis bersihkena kai krina maka terkenal kakin simpu manuk nadai beluh kal gulai manuk maka gulai peranden nadai manuk dai seuh merim kal maka teranggeh ku rumah sebelah dade mencatasa kita ken ia sifat nakin menghuli maka lo ya curiga ngan tetangganan dai entah lit dia artina kecurigana tapi tetap artina layang rana maka ibre kena manuk si merindai singgo tasak dai man tetangga dai sile nina kai nina kenda enda turang tu nanggerken manuk dai manuk sabugan kami nina bapak memang ka perban merim ka manuk dai mis aloken siding nanda tetangga nandai maka mulih perbapan nandai ope dengan pan manuk dai pan tetangga nandai mis di turang espuru kerna
Kua pelatena kami de simbuman nandai tena. Tapi kita kan menghuli ban tetangga nandai dungna igejak kena salah kope kena aku. Kai artina perukuran ku sila pas man tetangga ko enda selama enda la kope kan pas situ na ia kalak menghuli nina. Senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Air tuba dibalas dengan air susu. Kai sila kau kan tetangga nandai sila payo dai, tapi ibalas tetangga si teman Kristus endai alu perbahanan simhuli. Uga maka banci bagenda. Rikutkan ogen tandai Matius 5 ayat 16. Dage ersinal salah min terangdu ilebe-lebe kalak sin terem. Gelah adi dahna perbahanan du simhuli ipujina di bata bapandu si surga. Ersinal sal artina harus dagi kita teridah perbahanan simuhuli mankrina tetangga-tetangga antar sekade-kadeta. Idah kalak kita kalak simuhuli, idah kalak kita langit balas artina mata gancih mata. Langit artina erbahan ukur kalak gelah ceda kini tekena. Tapi ia erbahan sekrina sepi gejat nakai. Nina kata nandai maka gelah adi idahna perbahan simuli ipujina di bata bapandu i surga. Kuapeken senina ras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Suai ras pekan kebaktian keluarga tape maka kopeken kita kalak serkini teken harus kopek kita tetap ngikutkan krina ajar-ajar Tuhan perbahanan Yesus di tengah-tengah keguluna idoni enda. Kaitin perbahanan Yesus, kaitin ajaran Yesus, maka kasih. Ia mengasihi orang tanpa pamrih, kasih agape. Idah itu sendiri maka Tuhan Yesus ipakukan ekai persilang. Tapi ia tetap mengkelengi doni enda. Ia tetap ngit ipang persilang mate ras ia menangkai baswari petelukan gelah krina kala sitik manbana maka dak keselamatan lakin kak duwe ikatakan air tuba silakoken kala sideban endai ibalas Tuhan Yesus alu pengorbanan kesahna enda menjadi usihan manbanta krina seitun di tengah-tengah kebelunta. Kita harus taat, kita harus setia sueras ajaran Tuhan. Nehken kekelengan di tengah-tengah kegelunta. Maka ning kami senina ras turang seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Melala dengan kalbanci siban. Ibas krina dampar kegelunta rikutkan umurta si gundari. Banci dengan kita nehken kekelengne. Entah megati gia si gejapkan turang rasinata erbahan silapayo di tengah-tengah kegerunta engkau muhuli siban tapi ibalasna alula muhuli ras kita langit bagi jelma ibas tengah-tengah dunia langit kita mata ganti mata entah air tuba dibalas dengan air tuba entah air susu dibalas dengan air tuba laki tanggit bagai tapi kita ia jari maka kita tetap menjalankan kasih kekelengan manturang rasinata sideban gelah ari idah kalak perbahanan tasimuhe maka terpuji gelar di bata ipujina gelar di bata ras iya pe banci menjadikan di bata jadi raja jadi Tuhan di tengah-tengah kegelunan ma ngitnya kita dalankan kata di batenda senina ras turang setur sekelingi Tuhan ta memang lam suka adi ikatakan air tuba dibalas dengan air susu perbahan kalak sinamuhuli perbahan kalak sincedakan kita si mungkin rebahan kita sakit hati encurnakan kita tapi la artinya setanggapi tapi ia tetap si kelengi di tengah-tengah kegerunta lam suka tapi adik kita ngidah pengorbanan Tuhan Yesus i kayu salib ras ngidah perkelengate di batas ajaran Tuhan Yesus manbanta maka kuakap banci erlajar kita banci sibenakan
Si tadingkan kena sifat-sifat sila ngena ate Tuhan, sifat-sifat kedagingan silip ibas kita. Ras silakoken si muhuli. Mabageng artina maka malam ate kalak sideban. Lid gunana, lid manfaatna kita ngeluh berdampingan ras turang ras nata sideban. Si bancilah sada kini teken ras kita pe. Tapi lape kita ngerana belang, tapi adi dibata idahna kai perbanta simuli, maka pasti ia muji dibata. Enda memperayakan takrina senas turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Maras kita artoto. Bujuro Tuhan dibata kata nunggoi pese arah grup Jambur Setun enda. Kam da gesi pepankun katando enda Tuhanku pusuh perhatian kami krina Setun. Gelah banci turah alum huli. Turah alum gegeras rurat. Jadi rema i tengah-tengah kegelung kami. Jadi ampang-ampang kami ibas kami dalani wari-wari kegelung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Sehijenda perjumpaan ta. Jumpa ka kita ibas kesempatan sireh. Tetap si jaga kini tekenta. Si jaga kesehatan ta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.